Okay Anwar, aku faham teori dah, tapi macam ni synthetic pre-training actually work dalam practice? Soalan bagus. Semua leading synthetic generation approaches sekarang rely pada pipelines, bukan simple generation je. Generators ialah critical components tapi ia mostly leverage untuk capacity nak verbalize dan create structured outputs. Kena guna huge models ke untuk generate synthetic data? Nampak mahal lah. Actually tak, research show tak payah guna large models untuk synthetic data generation. Beyond web study jumpa diminishing results bila increase rephrasal size beyond 3 billion parameters. 8 billion models capai marginal gains di atas 3 billion given the right recipe. Kita guna 8 ke 12 billion models mostly untuk multilingual support. Masuk akal lah smaller models lagi cost effective sebab generate banyak sangat data kan? Tepat, data plan kau bounded oleh influence economics, kau nak generate sebanyak mana boleh. Lepas tu aggressively curate. Wait, small models boleh train larger models ke? Nampak backward tu. Ia dipanggil training upward. Small specialized models produce training inputs untuk much larger models. DeepSeek Prover guna large model untuk lemma, decomposition dan 7 billion Prover model untuk complete formal proof details. Jadi most of training data tu written oleh small model. Hebat lah. Ya, dan curation bagi kau build better model dari model yang train them macam filter out semua faulty JSON untuk keyboard Lee. Perfect examples. Boleh walk through kat aku satu practical example camp ni ya, kerja. Sure, katakan kau nak train model pada JSON data, kau guna specialized model untuk generate thousands of JSON examples. Kau filter out setiap single example dengan even minor structural error, maybe cuma keep 20% yang perfect. Lepas tu kau train mind model kau pada curated set yang perfect JSON examples ni je. Result, main model kau belajar perfect JSON structure better dari model yang generate training data tu. Jadi curation dan control lebih penting daripada raw generation capability. Exactly. Dan effective synthetic pipelines almost always perlukan fine-tune atau retrain models, selalunya dengan SFT atau RLL. DeepSeek 3.2 special dapat nama dari specialist distillation, fine-tune versions across 6 specialized domains di. Kenapa pipeline approach? Ni penting sangat untuk production systems. Sebab document sampling matters lebih banyak daripada token sampling. Kau iterate pada recipe bukan inference tricks. Improve token sampling dan decoding ialah second order. Wins berbanding improve synthetic recipe dan filtering. Jadi fokus kena pada apa data nak generate dan camp ni nak filter ya, bukan pada fancy decoding strategies. Tepat, data ialah expandable dan ripe untuk aggressive curation tu macam ni kau dapat optimal results. Jadi synthetic pre-training guna pipelines dengan small generator models dan aggressive curation. Ya, small models boleh train, large models dan curation bagi coexist quality bagi generator model. Document sampling matters lebih banyak daripada token sampling dan specialized fine-tune models work best. Dan fokus kena pada synthetic recipe dan filtering, bukan fancy decoding tricks. Faham?